Kromzari Times of Manipur TOMTV ki adu talking point meng tabiru sibu ahan mukha taram oksiri ngasi khune pujrele topic si maruina hayeng degi hauraga ahum lak suba SHIRUI Lily Festival 2019 pangthok doriba nimit mari ni chumna tang 13 hayeng degi hauraga taram pangthok doriba masigi festival asigi togudoriba kari togudoriba aduga masina khoi ki tourism sector da kadai phawda khoi kana pigi doriba aduga Manipur si tourism gilamda potential kyam leire habatu karena nabi dama ngasi khoi studio da tongan ba panelist lengchim duna leire agi hamada khoi ye thangde leire ba si khoi Manipur tourism department ki director na thobu biriba khoi yamba tamo w evolni tamo tara mokshari aduga mathangde leire ba sina khoi Manipur gi tongan ba khoi Fajarabam home sing aduga mapanda kari leire ba habasigi yam chawa thodang loduna khoi Manipur tourism forum gi hanagi past president oi bedana tana khoi tour operator amsu oiriba khoi Radhakrishna Sharmani Radhakrishna tara mokshari aduga matai thang mudal leiriba sina khoi Manipur gi economy gi lamda hiram kya da khoi adumba kalamni samni su leiriba aduga Manipur university gi khoi professor su leiriba oza CHINGLEN MAISNAM ni oza tara mokshari ay hamada tamoi bola lakchege tam maruina hayeng degi hauraga ahum lak subaina pangthok kaderba SHIRUI Lily Festival sida kari no togudori basi aduga masigi pangthok bagi nung yoiba pandam si kaino thambi yam nungai aikoigi government of Manipur na koi sinduna pangthok liba asigulaba SHIRUI Lily Festival asi masigi nungi oiba masagi oiba pandam si hairagadi SHIRUI Lily hariba flower asi Manipur state kisu kogi state flower de na leire adu mana phangliba mafam SHIRUI hills isu masinatana atopa mafam amada mase phangdaba mahaki gi flower asigi magi masing sisu nomu gi sum handarakpa aduna hojikti masi flower si already in danger haba adugumba magi status aduma stage ama yoksalakpasida state government amasi mipum tingna khanganba SHIRUI flower si masi matam koi kanma matam ore preserve to matam ore masi mipum khudimak khangminasi magi importance khangminasi aduga masi preservation protection to busida saruk yaminasi haibagi magi nungi oiba adugumba theme amada base tawraga kamai to na masi mipum tingna harau tayam kamaina khangangadagi haibagi ajugum loba pandam masida thamlaga SHIRUI Lily Festival asi pangthokpani hana ai amada thamjage handaki SHIRUI Lily Festival si state level gi thakta pangthokpasi handaki china ahum subane handaki festival si mafam ahumda ahanbada opening ceremony si SHIRUI village SHIRUI ching lily saliba sek chingong jida ekoi gi state government achaw project am paikhalaga stage saba khotpat tawraga hojikti ekoi ayamba almost akoi loisala hayeng degi mase pangthong na sem saba je koi loisalagla hai tare masida hokdok pasida akoi gi kai khumna jaraba koi Union Minister of State Independent Search Tourism and Culture Sri Prarat Singh Patel na chief guest oibigani president da akoi honorable chief minister Manipur aduga koi gi VIPs mayam guest of honor lengsalaga SHIRUI village da pung taramathoi pung taragani thoi 12 nun sidagi hawdokpa haina akoi lepnare invitation chatkre aduga anisuba mafam oriba TNL ground ukhulgi district headquarter da leiriba katangkul nagalong ground sida culture gi oiba different communities Manipur leiriba diverse community managi sigi cultural activities jingja masi honorable chief guest na misigi oina surplusing party la masi hawdok pigani ahum subas thamjari basina koi gi baksi ground haina khangnariba sigum ground sida entertainment gi weba sigum program ase hawdok pigani sina ahobunu misida hariba program sing asi leire SHIRUI Lily Festival manung jida ekone sinjari basi Manipur da leiriba different communities mayam jigi masigi nat masigi culture masigi art form ekoi gi leiriba maruena ukhuli local products aduga Manipur gi indigenous oiba items singsi masi showcase tongnugi damakta akoi TNL ground sida akoi store 120 numbers store saraga different akoi gi product mayam singse ukul gi akoi gi cultural committee organize tawraga masi akoi showcase tawgane aduga masi sida akoi gi nupi tagi oiba sea chef competition ama yam unique oiba pot ama akoi hawdok uji numi sida hawdok pigani
अदुगा entertainment की सरुक सिदा मरुवेना थमजिस कोई rock की पोस्ट सिदा कोई north east की वही सिदगी कोई single solo singer में मसी में की competition अमा मसी कोई trial तो ऊपर selection तो ऊपर लोरे top singer मोई तारा मतुटा खल लगा मसी निमिषिदा perform तो बनी अदुगा कोई rock band से इंडिया की लेडी पर rock band में हमसे लोग invite तो बने सिगी कोई मागी कनो सी खल लगा selection तो रगा मसी 200 more than 200 rock band लाए सिगी competitions दा हाउजिटी कोई maximum 12 खल लगा मसी दा कोई performance पीने ना बा कोई सेम साजरी अदुगा सी रॉक सिदा हंदक की सही की वही ना मायाम की attraction थमनरी बसी नजारेट कोई स्कॉटिश बैंड से स्कॉटिश बैंड यामना लीरबा अनल वैरबा मायामना सकपा सुकुमलबा नजारेट सी मसी ओपनिंग डे 16 जिदा मसी परफॉर्म तो बिगनी ngasi इम्फाल एयरपोर्ट यावरे ngasi संगाई हॉल इम्फाल होटल गिदा सिगी प्रेस कॉन्फ्रेंस मा ngasi पांगथोखरे अदुगा अरोइबदा अखोइगी कनो सिदा extreme अखोइगी अमेरिकन बैंड सिना extreme जी माना परफॉर्म तो बिगनी इंडिया की वैना दी नजारेट ना लापसी this is the second time first time I think मसी आमद कोई मिजोरम दा माज लाखरे अदुगा एक्सट्रीम की वैना दी इंडिया दा लापसी हंत किसिना ख्वाइदगी इहान हनबा मागी कनो बेंचर ओइगदोरी मसिना सथा जगदोरीबा प्रोग्राम मयाम जिनी मसिसिदा चिंग अमदि तम अखोइना खंजरिबा पोसी unity through festivals festival तौरबा मतम सिदा अखोइगी नुंसी चानाबा लैमिनाबा चामिनाबा हराउंगाय फोंदोकनबा तौरगा अखोइगी मणिपुर से unity पोरपा अदुने अखोइना एम तौजरिबिसि beside this अखोइगी arrangement की पार्ट अखोइगी public conveyance मयाम सिगी नुंगाइनबा आई खितंग असिगी डिस्कशन से किलोंग साब लौजरगा हाइजगे अखोइगी सैसिदा अखोइगी one way park way road लंबी से कोई उखुलगी लंबी से पिकपनिना अखोइगी कोई रेस्पेक्टेड एसपी तौरगा मसिगी ट्रैफिक रेगुलेशन सिस्टम कोई मैनेजमेंट प्लान अमा ऑलरेडी माना कनो तौग्रे अरेंज तौग्रे मसिदा उखुल लेरिबा अखोइगी एनी ग्राउंड हांगबा एम्प्टी स्पेस लेबा मे बी प्लेग्राउंड मे बी स्कूल ग्राउंड सी मैम जी मसि पार्किंग की पोसी यूटिलाइज तौबा मसि लास्ट ईयर कोई प्रैक्टिस तौग्रे मसि याम फजन माइ पाके ममांग अहानबा तौबदुदी असुकी मति कंजेशन थोकना ट्रैफिक की प्रॉब्लम से याम इशू असोम ओइकी सी तौरगा मागी वन वे ओइबा पोसिमा थमनबा सिगी रेगुलेट तौबा सिगी मैपिंग तौबा अयाबा लोइग्रे अदुगा मसिसिदा कोइगी इम्फाल लगी लापा कोइगी सिरोई फेस्टिवल जुबु यंगनिंबा अदुगुंबा इम्फाल लगी लाकदबा जिंगी ओइनदी कोइगी एयरपोर्ट सिदा हेक लापा कुदिमक से सिरोई फेस्टिवल की ओइरगदी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बस अनि अरेंज तौरगा थमे अदन सिगी बस सिना कोइगी इम्फाल की ISBT कुमलम पाक सिदा ड्रॉप तौगनी अदु ISBT इसिदगी बस अहुम थमगा उखुलदा चरनबगीसु अदुगुंबा प्लान अमा कोई सेंबा साबा लोइजरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिगी ऑर्डर अमा थोकरे आइडेंटिफाइड तौगरे बस कुदिमक रेट सी डिस्काउंटेड हानगी पीबा रेट तुदगी डिस्काउंट खरा पीरगा कोई थमनबा लुपा चामा इम्फाल टू उखुल से 100 रुपीस ओ माने बसता सुमाइ तौदना अखोइ सेंबा साबजे अखोइ तौजरी अखोइदा हंतकी सही सिदा यामना मरुएना अखोइना थमजरिबा थीमजी अखोइगी प्लास्टिक फ्री फेस्टिवल अमा ओहनबा अखोइगी फेस्टिवल मनुंगसिदा डस्टबिन सी अखोइगी एवरी विलेज खुदिमक्ता अखोइना अपील तौबसे विथ द डिफरेंट सब कमिटीज दा ऑनरेबल MLAs उखुलगी मैम सिंगदा अपील तौरगा मोइना रेगुलराइज अमा रेगुलेशन अमा सेमग्रे मसीजना विलेजर खुदिमक्ता माइ मागी डस्टबिन सी अखोइगी बैम्बू ओइबा प्लास्टिक ओइदबा दिसु लोकल मेड ओइबा मफम खुदिमक्ता थम्बा फेस्टिवल साइड खुदिमक्सिदाजु अखोइगी बैम्बू की वेस्ट मैम से सिनबा इसिंग थकपगी पोटसिमदी अखोइ सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल से यारिगदी इंक्लूडिंग VIPs डिग्निटरीज पाउबा कोई सिजिनदनबा मसिमा अखोइगी खुंगंगी मोइगी लोकल आर्टिसान से तानरगा बैम्बू दगी डिजाइन तौरगा पुथोकपा मोइ रेडी तौरे अइना चलुरे येंगे याम फजे सुमाइ तौदना अखोइ प्लास्टिक फ्री फेस्टिवल अमा ओहनबा मसिमा अखोइ तौरी हंदकी फेस्टिवल दा हाना सुंगाव योगदबा यामना फजबा अमक हाइरगदी अखोइगी सिरोई रन हैना अखोइ मैराथन रन अमा ngarang si akoi मैम कोई kai kunazara कोई कमिश्नर रेस्पेक्टेड कमिश्नर कोई चलगा कोई हौदोक चरुई संगाइरन से स्कूल गी अंगांग सिंगसिदा ngasai gi siroi lili gi matang sida awareness pinanaba
environment the solar living as akoida climate awan ba change laiba akoida chaitheng laiba sigi matang sida akoi lecture piba moi bhap tahan ba sim akoi tawjaru re ngarang se aduga essay competition aduga painting competition koi SHIRUI lili ji base the theme base tawraga sigi competition ama akoi tangkol nagalong lit torga masis da handak se organize tawi this is first anba introduce tawba adugumba kana item amani masini hoji akoi gi leiriba akoi gi arrangement haitaragadi adu masisi da akoi gi mayam na handak ki sida hana tawdaba pot akoina akoigi entry pass amaka hapopase mayam angle mayam dagi kari gi ticket kaktoino khotoino haiba masi ticket makti natte akoina entry regulation amaka changakpa masagi hogi basai asukki matik rush oi si rokse aduna security people ji control to the volunteers ji control to the asukki matik heavy oigiba yam challenging oigiba adugumba amaka thangnagi aduna karigumba khara regulation tawba रोक पामजब खतंग लागदी खतंग फागद्रा मयाम लोइना मु थुमजन मगी महुत्ता खरा रेगुलेट तौब यागद्रा हाबगी अदुगी वखलदा होजगी कनो से एंट्री पास हंदकी सही दगी कोई इंट्रोड्यूस तौबने मसिनी होजिक लेरिबा सॉरी फेस्टिवल की समलपा मसिदा कोई तमो होम स्टे की मतंग ददी होम स्टे के सो फार जिबुता ई मसिम सिधा होरे होम स्टे सी कोई होगी बसईदा मोर देन 1000 मुने कोइना organize through koi deputy commissioner concern SP concern entertainment committee ki koi chairman obiri sir Alfred honorable MLA yam na chong ni session lobby raga homestay si tawe handak ki sahi je so koi homestay se already how re koi se mamang da registration se handak ki mamangi homestay jiga handak ki homestay jiga khena ba se mamangi jadi 1 day or 2 days book tawe register tawe bas handak kamai to gi foreign gi suki matik yam register to foreign ji hojik lak pasi koina ang oi Russia masi hana koi thengna di handak si Russia ji register to bo howe Indonesia yam phajana register to we Asian countries masi ma phajana register to we UK and America sina top oina hojik registrations da tawri foreign gi kano sida aduga India gi different koi domestic lady possibility yam phajana tawri ngasi gi pum ahum bawda aina hoji lojara per report around 1634 mukti akoi hoji register tawre aduna si only register homestay de khatani akoi na count tawri bas koi unregistered we register di tawdaba homestay ju khangna sana ba tawraga leidana ai la ke ukul na gi da yum lai ge sumai adug mu yamna leiri unaccounted haitare akoi gi posida aduna handak ki sida di rasi akoi gi tourist ki masing lakpagi masing aduga kind of tourist foreign and domestic potsi hana dagi di kara significant step am lakadra habagi ai asam to phajaba phom marik chumba phom thamire ai oja RADHAKRISHNA la sige da maruina tuan ba tour operator su wari akoi gi thabak tobiri bani akoi gi sumba festival pangthok basina kadai fawda akoi gi tourism da hai tare tourism sector sida promote to bungami maruina tuan ba countries singa chatlaga ai mayam apanda su pusun biraktana de akoi si thana to bani kamai ni ing bi oja RADHAKRISHNA festival haibasi tourism gi yamna idi important kana product amane ba any festival ama tawba kanda tourist se generate tawe ba idi attract tawe hai tare ko festival am leira mena mi se chatning ba adui kano se leibani na adui timing se lauraga leiba silliba jaga dugi culture tradition se showcase ta hoga doine ba jumi to handaki hojik sir director na haibada aina sum the very good response 1600 muk register tawe kai is very good and akhoi na identify to doisina akhoi ki target market se kanano target audience se kanano oi doise youth ta target to doira or general traveler ta target to doira adventure ta target to doira akhoi se identify to change ba handak se akhoi na ujabada sum SHIRUI gi si ayam ba rock lom da chatpa dona ui ko adu kesu kai de like this is a developing ko third edition ne sidai da sem to hobo yai karino akoina thadhariba kano siga laiba return siga chanaribra ade akoina tahanningi ba tourism gi impact to phangi bara phangdabra kaise tawbe aiba marketing gi budi akoi social media lab nina tapna tawdana sanba hore but this is just a third edition
kuiraba sangai bo matam changi ko but now haidi world over khangna reba sangai festival se haidi thangnana hornbill su leibanina tour operator na yam pamja bhai tare sang akhoi gi sangai yormaga hornbill chatkiba hai thangnana leiramina ko ada sima yam important ore ado handaki SHIRUI gi da kitang nuai jagi da bisina tour operator dadi akoina date ma change tawgi bise haidi foreign da tawgi hai da ga koi 7-8 months ki mang da yon ga gadwe ni ko date ha pa package sema gadwe ne ba all of a sudden tawgi bise de noi gi bu tawgadra tawgadra hai ba question sima yam lae ba koi sigum basima haidi si technical ke no hai tare ado swai da heta walk in oina lakpa duna ama oigre adu ga taseng na international kano da akoina promote tawge hai taragadi date sima hong da bida thamba ma darkar lei sima ko ya bazab han bagi tour operator moina aduga Manipur tourism forum gi past president oina phum thanbire economics amsu oibo oja kamani yengbi akoi da akoi si Manipur si land of festival hairaga sudum khangnei maroina akoi every month akoi gi festival se lei akoi sangai festival su lakadore aduga akoi hoigi ba culture haiba tare akoi leiriba tongan ba akoi channel religion gi matungna akoi tongan ba festival mayam akoi leptana dum pangthoi haiba tai sigumba akoi sig sangai festival as well as akoi SHIRUI daily festival ji third edition ni sina akoi gi economy da hai tare se kaya yamna akoi da kana ba pigani aduga kadai area da akoi swai da akoi gi improvise to darkar oi haiba oja gi kari modlen tham mamang de gi su dum gi mod dum leptana bijarak pa mod se hoi sahi kudingi leptana bijarak pa mod si puna mana khangba wani akoi tourism faisi yam aten ma matam gi manungda magi income piba ngamba employment piba ngamba hadi masi multiplier effect yam laiba yam chong laiba na China gu mananga si yam na mamang da sakhapa ngami si masi moi tourism gi achauba contribution laiba India dai di moi yam hele tourism da koi gi yam na magi deliberately taw hai tare tourism gi taw si kana basi kyam kana gebu mapan da gi maruna tourism da koina pamis di mapan gi foreign exchange earning ne mapan gi mi sine koina maruna target tawridi manung gi mi du na teva aduna hariba mapan gi mi sing si hari foreign tourist ki arrival se masing hangalan ba sumna ka ki masing hangalan ba tana la iba ko gi tourist sing sa masigi kutang da mosi diplomacy sagat bas masida ne koi chana na yam na mungin tharis hadi makhata na mung mari le na kan da madugi koi business ki the economic expansion tawna na bagi tongan bala bi masu modi plan taru ga chatle masine adagi amana akoina yamna kumna khanani ngai oiba mana akoi gi Manipur gumba jaga da lak toisi infrastructure afaba nei bena te koi ekta chakhatana industry da chakhatana adagi atai industrialize atopa state south ki kai gi leiba sumana te an akhoi da lakaduri sidi mapan gi mi lakaduri sidi rock natraga ben natraga na soda yeng mana te ba dj soda du yeng ba dong te ba koi gi leisure ba akoi gi yang indigenous ki oiza ba de folk ki leisure ba adagi prithvi da koi ngasi malem da maming dare hari ba koi gi culture da Manipur si capital ni adudi hari ba mayam se masi leiba sisu maru ba maram amane ba moi laktur si hadi maro hadi kari lege kais yengning ba phawba aduna khoi gi leisure ba khoi gi magi istegi yamne na sangat sakatana infrastructure development si yamne tawba ngambagi potu leitabani na leisure ba khara sina khoi attract tawdoi ne ana sai da di chumi khoi gi leiriba Manipur gi film se di na sing na pamba se si yaudra di festival se mai pakte ana lai haro ba bokta disco to selection ne hadi attract tawna honor rakta ko ma thuga reiba aduna khoi gi tasina maki mi attract to se komla na tawrira natar queen na tawrira kai se khangtaba hadi komla gi festival da koina narol attract tawri se komla na tawai mo ta queen yaudra di komla na tawam de da nongala kan da di koi media da su ngasai queen du gi space na chaun kan jang gami komla am to urakta ba atho koi maru ori si koi komla ra queen la habagi hadi queen tawri se contest tawri se beauty contest tawri se komla du gi ne ba koi SHIRUI li tawri si su ani makin SHIRUI bu su kanana bagi hadi makhata na koi gi masi kalongna bagi wa yawri sangai kalongna ba yawri ne ba adun ngasai gi nahasing na lakadori ba adigi mayam na lakadori ba local gi nahawsing na lakadori du di ben gi roki na lakpa ya halak pada koi gi SHIRUI gi wari sani jai thajade adigi sangai charuraga koi gi festival charuga sangai gi wari tawni doi thajade maman hong ba tang borong do na sana lakpa ko koi asi tongan bam ne koi tawri se haidi magi pandam mama yawgadam pandam mama koi matam gi si
तौबसी नतबा अदो चप चाबा मसिगी पांदम करी ओइगदगी हाइसे आइना खनबदा स्टेट गवर्नमेंट किसु आई सेमेन खलेबा लेना खलेबा मसी अखोगी टूरिज्म पॉलिसी से मसी अखोना कावबोय वानेबा स्टेट सिगी टूरिज्म पॉलिसी में लेयेसे मसी अखोना संगाई फेस्टिवल मतम अदगी अखोई सुंबा अखोगी सिरोई फेस्टिवल नतगा चेरी फेस्टिवल मतम दा अखोना सुं कावबोय वानेबा अखोगी टूरिज्म की मागे पॉलिसी में लई पॉलिसी दु हारिबा पॉलिसी सी चटनरिब्रा चटनदब्रा खंगदे कई मतम दा कनाम चटनै हारगसु मदु नो हाइबा ngamde अदगी चटनदे हारगसु मदुसु दुम हंगनिंगाय दुम मोय मरमनि केनोदा हारिबसिगी टूरिज्म पॉलिसी से कुमदे येंगदी सेमदोक सातोकपसु तंगाय फदब मयाम दि याविको सिदा लोइनि यावे लोइनि याविदे अखोगी पांदम करी ओइनी अखोई मियंग करी ओइनी अदगी अखोगी हाइदि खरदी टू सम एक्सटेंट यावे अदगी मागी मफमदुगी लेरिबा मागी कल्चर की लेजरिबा ट्रेडिशन की लेजरिबा हेरिटेज की लेजरिबा सिंधु कायहंदना कमाय तौदना कोगी टूरिस्ट सिंग अट्रैक्ट तौनो होननी अदगी मागी इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगनो होननी काइसी मयाम यावरिबने बेस्तेदा अदुना खोइदा खितंग खोइना तौबा याबा हाइतारे ओथोनिंगबा हाइतारे मसी पॉलिसी ममांगद लेगदम अदगी पॉलिसी ममांगद लेरगदी मागी ड्यूरेबल होइबा सस्टेनेबल होइबा मागी टूरिज्म की मागी सिगी कंट्रीब्यूशन से दुम लेनेबा अदुना खोइ मणिपुरदा यामगपा अतै अतै स्टेट ता तौनदबा अदुगा ngसाइगी मपान की म्यूजिक लाकदसु खोइदे इंगाव ngawगदबा खोइ पुनमत ngawमिनगदो पोरम ले खोइ मफम हंगनी मागी खुलग्राइदे लै सिरोगी मरमदा खरंगा खोइ खंगनी अमा तौरनी दै मणिपुरदा खोइ फॉरेन की टूरिस्ट की अराइवल से क्रमाइ तौई का हंपदा खोइ खबर पाबा इचम चंबा लेमेन मनसु अदे कॉमन सेंस दुम खुंबा याबा पोट खरदे दुम मोइबा मरम संगाई फेस्टिवल तौरपा अदे शिरुई फेस्टिवल तौरपा चेरी फेस्टिवल तौरपा सिना खरंगैदे कोई अट्रैक्ट तौबा ngame सि कानबसे अदा फॉरेन की टूरिस्ट अराइवल सी हौकिबा मांगी चाही 10 की ममांदगदी मसिंग याम लिकना लाम हाइतारे से चंगा चतुक लाम बदगी हौजिकती चाहीदा 10,000 की अब लाए काइसे मसी अहान बने ऐदी याम ngai मसी ताबदा याम नुआइ बसु फावे हाइदी कोई अवांग नंपोक्तदी सिक्किम जिने सिक्किम ददी हौजि मोय आइन खनबदा 60,000 फॉरेनर चाहीदा मोयदी मदु अट्रैक्ट तौर मने खले मोय 50,000 क्रॉस तो गिफ्ट कुए अदगी मसाइसनिना क्वेश्चन लाइस फॉरेनर की मसिंगसी चंगा मुतंग ओरमदगी हाइदी फॉरेन विजिटर हाइतारे चंगा मुतो ओरमदगी चातुक मुतो ओरमदगी हौजि चाहीदा 13 मतक ओदरन सिंग टाइम थुगी चांग यौले काइसे सिगी रिपोर्ट से दिलेबा अदुदी फॉरेनर सिंगी बागी मपान की फॉरेन की मागी टूरिस्ट सिंग दो अदुन मसिंग हेंगलपा अदुकी मतिक कोई टूरिज्म की रेवेन्यूज दि हेंगलबरा ना हंगसे रेवेन्यू की मतंग इस दि कोई जीरो ने आइडिया लेते इस कनामता आइडिया लेते यदि मागी स्टैटिस्टिक्स सु उदे सरकार के ऑफिशियल के स्टैटिस्टिक्स सु रेवेन्यू की पार्ट में अमदा उद्रे अदि एम्प्लॉयमेंट कैंप की से अमदा उद्रे अदुना साइज दा कोइना मरु ओइरे से कइनोदा आइना सिक्किम की वाफम देता बाइदी सिक्किम की टूरिज्म की मागी पिक्चर से येंगम मतमदा हेक्ते यावनी बा मोइदि कोई टूरिस्ट अराइवल से डोमेस्टिक की नसु फॉरेन की नसु अदगी कोई मसीदगी कोई सहीदा माना कोई लाखनी न खलिबा रेवेन्यू की साइज है मसी 1,500 crores कुमदी मो यौनबगी टारगेट थमी काइसी मोगी चम मिसम मनसु हेता खंगनिबा हाइनिबा मरमसी लॉकटोप पॉलिसी ने अदे करोड़ चामरी लाए चंगा लाए सही सिगी मो याम सेंग मेक सेंगना पन्नी अदे इनडायरेक्ट की ओना लाखपना क्यानो डायरेक्ट की ओना लाखपना क्यानो मसिन एम्प्लॉयमेंट सी हक्टिन न पीबना क्यानो इनडायरेक्ट ओना पीबना क्यानो अदुगी मथंग चाहिदा कया यामना कोइसे एम्प्लॉयमेंट पीना होनानी कया यामना इनकम से पीना होनानी हाइबने चिंबसी यामना क्लियर कट ओना मोजि थमगा अदुगा बजट पुथोपा सही की बजट पुथोपा खुदिमतसु मसी की टारगेट अमम लोइनरगा चटकनी अदुना अवांग नोपुगी स्टेट सिंगदा हेता हारसी असम हाइगेरा त्रिपुरा हाइगेरा मखोइदा टूरिज्म की मागी रेवेन्यू से कया यामनदी कोई मखोंग पगमी कया यामना सरकार की दना क्याम चंगी अदगी प्राइवेट सिंग दना क्याम चंगी हाइबने सिंगबसी मोय यारेंगे थमना होने अदुना अखोइना स्वाइसदे यामना नुहाइतबा हाइतारे नुहाइतबा हाइति तो फॉरेन टूरिस्ट की मसिंग दि हेंगले दम हारंगा सागी अदुदी एम्प्लॉयमेंट क्याम पिरे अदगी मागी अखोइ रेवेन्यू क्याम पिरे हाइ तारगदे दाइदे दे कोइना पाखुम पिबं ngамद्रगदि मपान की टूरिस्ट दुना करिगुम को स्टडी म तौनिना लाख मतमदा अखोइ सामकता यूनिवर्सिटी संगे कल अखोइ करंग खुमदोइ दगी सरकार की कनो दसु करंग खुमदोइ सिगे अरुबा म लैब अदुना अखोइ जिकी फगल पसिमदि उरेब कोइ पोटेंशियल जो याम लेजबा जगानी अदुगा हौकिबा सही खरसदैदा मसिमा अखोइ टूरिज्म इंडस्ट्री ओलपगी याबगी मंगदुमदि मदुमदि अखोइ याम चाउना मफाउनर कतोबगी फिल्मदि लैरेब अदुबो स्टिल मसिंग यामगसु अखोइ इन्फेंट स्टेज ने मणिपुर की टूरिज्म की सक्तम जे इन्फेंट ने
हाइदी tourism festival si Shanghai festival si Shanghai tourism festival hai ni kuire torokpa ado hojiki department ki su yawi di aidi mamang gi sahi ngasi ni sahi tare ni pan gi mamang du su ijaba matam du su yam toim panjay sigi tourism gi department se masi major department si on biu hai se masi lokthok biu koi Shanghai festival gi thorom hodok paisai da masi gi department si madi major department ole na lokthok biu je yam toi hai ade magi budget se annual gi magi budgetary allocation si yam sing har kan da haikru mana du yom hai tar adu karim ta masina kona basi leita ba aduna yam sing har kan da akoi gi angang ama birthday gum basi di heta cake kasi achong ba lupa lising ani hung pi ba si kak ba adu hek no alaga di nga sagi akoi gi breakfast boy pisi da ba gi thak to adu di enemy ko rakta amni adu enemy ko ba malnutrition leidana malnutrition thoktana get bhag chala ba ngang do birthday da chong chong tor su kai su kan oi de dan aduna ai den Shanghai festival da paisa ka khar kakthari se ai di faina khale austerity measures oina khara kakthaba adu department ki budget che hengalan ba department ki manpower ki magi kenu si hengalan ba adu mai torka department si masa mau fa ba mapang kan ba department ma ohen ba su change ba adai di masu wakal kan mangam ani ba azai to mar thase ge hazik tamu election bidi department gi si khoi su re media site gi khoi tourism department si adum staff si wat pagi adagi haji habi department department on bagi adu ga sai lakbi ba khoi revenue ga khoi gi employment gi matang se so far haji phauda record leibra tamu kamai tawi khoi gi lai basi da khoi gi adu ga sai takpi ba budget gi matang su kamai na thingne bidi adu sai be thambi yam sumba akumani tamjage khoi gi single na thambiri bo famse masi agi department da yam kana ga da ba adugumlaba inputs amani haina haijage hauzik si aikhoi ahan badang sai tourism department sai in infant stage I think masima this is very right how you sahi mayam je khuna naina bada in tourism department la kusida mostly infrastructure construction of the buildings assets sida ayamba based torame ai ngam su mayam discussion to the high bane honorable sense ama lai basima di yes is constructive positive we report ama da hu lai in terms of fujiki foreign tourist arrivals FTA masi naina bada koina 2008-9 sai sida lakpa ko number of foreign tourist arrivals 271 khatane sidagi homopodana 2017-18 si sida 3728 smaitana lai 2018-19 sida 9794 sima masi ko gi side gi report name of the tourist country that everything ko record lai khwaide gi ngak pasina mu si March 2019 bogi report ne 9000 jobs April May June hojik tha gi henkalap si more than 1000 number of foreign tourists hojik report tawri okay yes hojik akoina masidi ubu phange Manipur si har hojik ti prithvi gi mayam jina tongan tongan mo phun de ni na ubire khangbire mo ji lakpa hore tawda di hojiki uja chinglen thambire bo pham si masi impact study ama kadi chang masida some economists ai masima ai khanjari se foreign akoina piriba service sector not only ngasagi foreign tourist arrival khakna taba aina sum pazabda foreign tourist sama Manipur gi Imphal airport hek maji thungbaga magi minimum expenditure is per day 10,000 ne he will catch a taxi he will go to the hotel he will stay there maji the lairani potharani maramu pham Manipur gi tongan tongma Kangla sani Govindaji san Loktak sani ngani ima market chitkani bazaar chitkani Manipur da leiba local products me amjing leigani aduna masina piriba magi economy da impact amal piriba tourism lakpada Manipur kayamu yamna kanaba pibage haibasigi masigi impact study magi economy impact sima masi some experts expert khara tanaraga masi koi nainaba masi finding ama koi da department submit to honba madum koi pame masi potsima ai masi mai initiate to hona ba hona jage na ai ngasi discussions da thamjage aduga akoi gi hojiki expected revenue ji festival ama to bokada mamang sahi gi SHIRUI Lily festival ji gi magi footfall ji naina bada first day ahan ba hogdok numit
opening days da 25,000 to 30 masi record tawe mafam ahum oibadina khadi wai akoi system ama akoi tawga registration process ama tawbane aduna second day third day fourth day masi 10,000 to 15,000 sumai sum lai last day is the 40,000 jawa opening akoi closing days aduna mamangi SHIRUI da lakhiba akoi apunba board asagi foreign bu oisano domestic bu oisano akoi local bu oisano masi nearly 1 lakh kumbane handak akoi target thammi base masi akoi 2 lakhs ki target sima akoi thamle handak ki SHIRUI gi oina aduga ngasagi state ki habiri ba posi yam chome kamai tokduna in terms of masi ki tourist se akoi paisa da thokpa paisa da thokga masina state ki economy da kadai ba masina impact pi bage Manipur ki akoi growth ki economic growth da kadai ba karai da kamai to pi ga dage haibaja masigi report amadi akoi semge na koi khalle masidi na hoji mayam thamjani mas next da makhatana lating da ai aten ma break amtang lojege break ki matung da khoi sina akoi economy da siba pire aduga tour operators ju kadai phau da khoi kanaba pire festival mayam sigi haibs to khoi makhatana lajege mayam chapi gino aten ma break amtang lojege break matung da amon lajege US Pizza and Fried Chicken at Sangai Pro. For us, food is about taste and delicious choices, but at affordable prices. Fresh dal with a high wheat content, fresh vegetables and chicken make our food special and healthy. We have 3 types of pizza crust to offer you. A wide variety of fried chicken items, burgers, garlic breads, pastas and mocktails await you. Come to US Pizza and Fried Chicken for delicious belly-filling portions at pocket-friendly prices. And yes, we are kid-friendly too, so bring your kids and enjoy with them. Come, taste the best pizzas in town and a host of other food items at US Pizza and Fried Chicken, Sangai Pro. Welcome to Times of Manipur. This is Haripriya Thongrang giving you news in Hana na fanglamba kangla food ki product singi mathakta anuba product sing haibadi milky balls asomya mixture amadi alu bhujia na chingmasing asi hauzik iramdam gi kaithel da fangle kangla gi anawa product sing asi mayamsu amungtang mahau yingbi kangla Sorry, I can say a quite a more director tourism with the Sharma Hangyo home, Madam say, Sedul sit chains or was not over with tour operator, they am John a Kai Pin, Himatan side sitting clarification amount. Yes, I hex and talking by the tway. Masi Handaki, Quigis SHIRUI Festival is scheduled see. Samaito given. Handaki Festival is the SHIRUI Ubu Pangaro. My blooming season that day. My blooming seasons in May and April and May. So the Yam Sale. Other Masi Karimaragi settles home in Ohio. A quick had the code of conduct lucky was. Election code of conduct lucky was it. A quick Masi OCMM State Level Organizing Committee. SHIRUI Festival and Amale. Maduda Masagi pros and cons may have Kanaraba Matunda. Election Matum Manunda, Sumana Festival Tobose. Masi organizer dazu government dazu transaction ki kadi ki mayam problem lai banina masi yaithoji hadana adwana decision amaga loina yaithoki bane adubu handaki koi ki OCM ki meeting du da mathang sahi da gi di magi SHIRUI ki sat pa matam se generally masi mamang da 24 April lagi hawe adu 5 days sathabane 29 April lo adugi matam du da adum lepa na osugi OCM sina ju
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯂꯧꯈꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯩꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯥꯙꯥꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯨꯔ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ all of a sudden change ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯖꯅꯗꯛꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯨ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯕ ꯋꯥꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯇꯥꯃꯣꯅꯁꯨ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯀꯨꯝꯕ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯜꯕꯣꯔꯗꯀꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯒ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯂꯩ ꯇꯥꯃꯣꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯊꯥꯏꯕꯣꯜꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯗꯒꯤꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤ ꯈꯪꯕꯅꯣ ꯑꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯕ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯄꯤꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯅꯠꯇꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤ इंटरप्रेन्योर सर्विसेस सेक्टर मैम एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन से पीब ngami इकोनॉमी दा मसिना ग्रोथ याम चाव इंपैक्ट अमा पीब ngami अदर मसिगी पोसी खांगबदि मसि कोइना हांगमुबनि क्वेश्चंस टूरिस्ट लाप मैम फॉरेन टूरिस्ट मोने इंटरनेट की खांगे हाबदि कोइना हंतक की ममांग सही मौ पारे कोइना से होबस मीडिया कैंपेन्स अकोइ सोशल मीडिया कैंपेन से अकोइ टारगेट तौबन अकोइ लेदिबा यूट्यूब अदगी इंस्टाग्राम अदगी कोइगी कना फेसबुक सी मयाम सिगी थ्रूज द मल्टी मीडिया सोशल कैंपेन मसे को पाक्तंग न चथबन सी नंबर 1 नंबर 2 अकोइगी टूरिज्म रिलेटेड मैगजीन खरे लेरी से कोई होटल द लेबा इन फ्लाइट द लेबा मैगजीन मैम इनबाउंड एंड आउटबाउंड मैगजीन लेरीबा ट्रैवल एंड टूर्स की लेरीबा सुगुम्बा मेजर से नेशनल ज्योग्राफी लेरीबा लोनली प्लैनेट कोई वर्ल्ड की वेना तो एनी टूरिज्म की लाइक टूरिज्म न पाए बसी लोनली प्लैनेट फोन लाइक से तो पाए सुगुम्बा खरा फोकस एरिया अखोई की लिमिटेड बजट पब्लिसिटी की बजट से लिमिटेड होई बनिना अखोई की लाइक बजट टू की मनुंदुदा तौबा याबा थबक सिंग से अखोई पांगथोक जगरे अखोई इवेंट सी अखोई यारे गई टूरिज्म रिलेटेड इवेंट लाइक TTF और ITM पर्यटन पर्व एनी काइंड ऑफ टूरिज्म रिलेटेड इवेंट सी इंडिया की मफम जिंग चला अखोई कैंपेन जी हौबने मधुगी कैंपेन दुना मधुगी इफेक्ट ओइगद्रा हाइन खले आइ हाइबदि अखोइ द लेरिबो पोसे अखोइ लोकताक से इन वीडियो अमा अखोइ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फिकी ने सिलगा दिल्ली द तोय मधुदा 5 मिनट्स पी आई स्टेट्स की मरम से टूरिज्म की मरम से वा ngamो अदो इन वीडियो अमा पुरगा मणिपुर की टूरिज्म की पोटेंशियल जो उत्प वीडियो अमा उत्पन वंडरफुल वर्ल्ड की इन्वेस्टर मैम मणिपुर पैसा थादरगे खुदक हाइबदि अखोइदे लेरिबो टूरिज्म सी सेल आउट मैम खंगनबा टूरिज्म सी सेलिंग नेब मणिपुर सी लई हाइबजे कोई शोकेस तोबम संगे सीगी पार्ट सी अैन ममांग लेरम मैम से प्रीडिसेसर हाइतर सिदा मोइ ओइल डिग्रेड तोबदि नते सीगी एरिया जी दिस एरिया जी ग्रे एरिया ओइल लेरम मसीगी पोसे फिलअप तोबने अदुदगी हौजिकी फॉरेन टूरिस्ट आई हेंगलप्रा हाबिजु आई मसीमा तमे अखोइ होनरे हौजिकसु एनुअल मीडिया मैनेजमेंट प्लान हंदकी अखोइ शिरोय अमदि संगाइजे बोर्ड अनिमक्से अखोइ कर्टेन राइजर इन एनी इवेंट ITM अखोइगी कनदा अहमदाबाद पांगथोकपसि अखोइ कर्टेन राइजर तवे बोर्ड शिरोय लिली अन संगाइ फेस्टिवल TTF कोलकाता दा अखोइ याउजबसिसु अखोइगी सिगी कर्टेन राइजर तवे पर्यटन पर्व तांग अनिदगिना तांग 13 अक्टोबर पांगथोकपसि मणिपुर की कल्चर से क्विजीन्स कल्चर स्टेप पेविलियन लोइनमक से कोई पार्टिसिपेट तौरगा मणिपुर शोकेस तवे सुमाइना मयाम खंगनबा अमक
ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯝ ꯊꯝꯕꯤ ꯑꯩ ꯂꯒꯦꯁ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯔꯦꯟꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯦꯖ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯅꯤꯠ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯀꯔꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯆꯥꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯁꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯁꯟꯁꯦ ꯕꯤग ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯨꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯔꯋꯥꯏꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯧꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯍꯣꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨꯗꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯕꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤꯃꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯪꯒꯣꯏꯔꯞ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯌꯨꯠꯅ ꯑꯦꯅꯤꯕꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯋꯥꯏ ꯖꯦꯗꯅ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯒ ꯕꯦꯛ ꯄꯦꯀꯔꯁꯅ ꯂꯥꯛꯑ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯂꯩꯕ ꯇꯨꯔꯤꯁꯇ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯗꯔ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯦ 4 daysꯀꯤ ꯁꯤꯜꯂꯦ 4 daysꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯔ ꯍꯪꯅꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ day 1ꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ day 2ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ 3ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ 4ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡꯂꯤ ꯋꯤꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯁꯦꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ 4 daysꯃꯛ ꯂꯩꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤꯅꯦ ꯄꯣꯔꯛꯑꯝꯗꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯦꯝ ꯊꯤꯡ ꯐꯣꯔ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ 10 daysꯗꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ 7 daysꯗ ꯍꯟꯊꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯅ day 1ꯗꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ day 2ꯗꯅ ꯀꯔꯤꯅೋ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅೋ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁꯣ ꯗꯦꯠ ꯋꯤ ꯀꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯔꯛꯑꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯀꯣ ꯉꯥꯏꯅꯗꯅ ꯈꯣꯠꯅꯗꯅ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯕꯤగ్ ꯑꯦꯝꯕꯔꯦꯁꯃꯦꯟꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯍꯧꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯣ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯔ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯀோ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯖꯁ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯞ ꯀ꯭रिꯌꯦꯇꯤቭ ꯇꯧꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁט ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤꯔꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯃꯥ ꯇꯨꯔ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯔ ꯑꯣꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯀꯤ ꯍꯦꯜꯞ ꯕꯔꯥꯕꯔ ꯂꯧꯅꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯔ ꯏꯟ ꯗ ꯋꯔꯜड ꯀꯣ ꯃꯥ ꯃꯊꯟꯇꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯣꯏꯕ ꯁꯝ ꯔꯦꯐꯔꯦꯟꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯠꯋꯔꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯨꯔ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯋꯥꯔꯜड ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯃꯥꯔꯠ ꯂꯟꯗꯟꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤꯁ ꯇꯧꯅꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯋꯔꯜड WTM ꯒꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤꯁ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯁ 2-3 years ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ITB ꯕꯔꯂꯤꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯃꯤꯁ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯈꯔ ꯁꯤꯗꯤ ꯕꯔꯥꯕꯔ ꯌꯥꯎꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯕꯠ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯗꯦꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯁꯦꯝ ꯊꯤꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ TTF ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯁꯥꯇꯦ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯇꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠ ꯃꯤꯁ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯖꯒꯥ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯦꯔ ꯃꯦꯖꯔ ꯇꯨꯔ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯔꯁ ꯃꯦꯖꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ 1-to-1 ꯏꯟꯇꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ 1-to-1 ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯐꯤꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯐꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅꯅꯦꯕ ꯌꯣꯟꯈꯤꯗꯣꯏꯁꯦ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯁꯥꯔꯛꯑꯒ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯞ ꯇꯧꯕꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯈꯣꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯈꯪꯒꯅꯦꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯕꯠ ꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯣꯝꯃꯛꯑꯒ ꯆꯠꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯦꯕ ꯇꯨꯔ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯔꯁ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ 5 star ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯇꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯗꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚꯃꯦꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯋꯤ ꯅꯤꯗ ꯃꯣꯔ ꯍꯣꯇꯦꯜꯁ ꯃꯣꯔ 3 star ꯃꯣꯔ 4 star 5 star ꯀꯔꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯣꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇꯣ ꯈꯪꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯒꯦꯁꯠ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯍꯣꯝ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯅꯔꯤꯁꯦ ꯒꯦꯁꯠ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯅꯔꯛꯄꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯣꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇꯦꯁꯇꯨꯗꯤ ꯐꯪꯗꯕ ꯍꯣꯝ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯨꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯌꯨꯛ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯦꯂꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯗꯨ ꯌꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯕꯠ ꯅꯥꯎꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯒꯦꯁꯠ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯅꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ एज ए होम स्टे लापीरो लेरो हाइबगी अदोंगी कंसेप्ट लोइ चतखरेबो अखोइना खितंग क्लास लौबा अवेयरनेस खितंग पीबको खितंग लेरिबा हॉस्पिटलिटी याम फै
ukhul lo ro akoi north east as a whole yam phai ba akoi hospitality but real concept of homestay se kamai tok sige hoi changes lakpe with time to time aduga adum chana na badum same se ba koi so aduga leiri ba khoi da main power ge di aina khamra ga what te aduga facility kitang improvise tawra kadum yagadran khalle ai thne la thing ja maruina oda sam tuini yuni khoi gi Manipur ki leiriba na le basiga khoi gi leiriba toilet ka gi matang do ta dum kalam je dum phajne I pongna pom pau se da akhoi gi tourist se attract tongna bo hona ba akhoi kadai area da improvement ka ori akhoi leiriba khoi smart city ni haraga khoi leiri force smart city leibra kamain obi as economy se mo da kamai as economist kan city as a layman ko some misam moina urga so photo da beautiful aduga seng bada wonderful lai do hadi first impressions ya maro tourist sing gi first impression hadi koi ngasai director hariba ko gi impact study mato bai si masi yam phaba session ni ai mamang su tawjai adu gi director gi isagi level lagi masi gi proposal masu lai se masi koi khudim masu mateng pamom thoe hadi laiba akogi tourist sing se hadi ani suba lakpa omrak lakpa si kaya yawe hadi first time ra khatang oiba hadi amu pusal ode madu khidra hangi besina kaya yawe kashi yamna darkar lai india da manipur gi wana deko india da moina ma haya ko foreign tourist sing se india da moina kwai ki bese ko sadi am hani da koi bom adagi sida koi gi ban blockade bom adagi gi lalau bugi irang adagi adu gi irang mayam se ko sadi da sudum hairi se masina koi gi foreign gi investment aduga magi tourism lakning ma phone dega india gi su kramai to geda india gi di jaga khara dadi magi sarkar gi matungina koi terrorist ki activities yam kan ba adun masi terrorist ki activities yam kalli jammu kashmir da kalli adu da kalli adun ngasagi masi da koi gi foreigners sing lakning ba phone de kan hai ba se masai matang se da IP ba mo ama theng ne magi foreign tourist kharna pi ba mo ni ko masi khabar yam chaun hap ke magi foreign tourist sing sina moina kiri se india moi terrorist na tena moi terrorist ki te moi kiri se india ki toilet na hai mai toilet ne na ki ba aduna masi stadium tawe world bank na su tawe toilet se gi aki bai di leiraga su koi toilet ti masing khang na lei ha be yang khai le be cham le be adu hek chang matam thong do matam da masai gi koi gi masaga kitang akogi masamu fataba heart ka kitang kano to de dom tu na sibe bai thak ne lei re yam horrible condition na ta adi toilet terror hai man toilet ki kogi horror of the kogi kan hai ta re na ko yam horror roi ba condition aduna first impression se china rom da di mo shim hai japan ba china ko se first impression ji toilet na pinen tourism da art impression ji toilet na pinen ada in hek haiman na mi atai na de pan ba pala ning dra ni akoi yum da ga di pala ning dra aina khalli ni first akoi gi 5 star adagi magi hojikti 5 star hotel mukti akoi si yaudri ko thak je ado se hotel classic tagi na magi kano boki khongta si ama chatla se khul boki ta har sine masi chat pai da hotel jidagi thorok pa jidagi na magi ukhul yaudri gi marak se masi masanu warak ta na khongang to ni agadi magi Japanese oro adagi magi western country de laiba kogi foreign gi tourist sing si oro masanu aitraga di kogi afaba yamna karani masa lu nan ba adu toilet se public toilet se masi atai ba pham de koi foreign gi country sing de koi dum khange magi kanu sing petrol pump sing de su loi le moi de yamna phajana dum le koi gi chakhum de hen na le mi gi da ai su khali ne koi da khwadi phajaba manipuri khwadi phajaba koi toilet se number de le ai number je chat le number bazaar da le ba toilet se adik matik phajagre mapan da manung da yeng de ko masi angam ma thongno bu sangari ni toilet se manipur re ai toilet se am chaw ba kai no ma ne adu aina haijani di public toilet ke masing yang matam da su manipur da public toilet kya lege si khang pote ma pande lak to ba tourist na man odoi se lokta ki phajaba adu ki phajaba mayam si koi loi haru rane ba lakpa matam da di koi na leiri ba koi na moi da pi ge dori ba khudung chaba sing si phang ge dori khudung chaba sing si lambi gi haro transportation gi haro yamna faster oi ba adu ki safe oi ba ani modern oi ba adu ki amana mafam sing si world class ki potu ne ba adu koi ta world class mo yogdraga su koi leijari ba si ti yamna masanan ba si amaru oi ba aduna china da moina ama lokto 2015 da tourist sing si attack tong noi pan tam bi da toilet revolution ne
toilet festival get away koi sangai festival to ba sumaina moi de koi gi tourism sigi mamang si toilet festival masi civilized ba magi fruit amagi leba amagi lamdam amagi posi toilet yam song mami tai lu banan ba mami yam tai madu city da countryside da khungang da masi tar ka doine aduna first impression sa masi phana bai da mata koi na tangai phadana changba polom khara sa masi madi koi thorang to dana leiba tai ado thorang to bai na sahi me mrung da mi marini festival to ba dagi tari ni festival to bu lak padu na ta koi tourism ki festival na tragna tourism ki numit dei magi tourism ki magi destination oi bai sidi 365 days oi na ba to gadam na ado koi han ba de koi na mapan han attract to no bo na roi ba manung ki domestic tourist sa si han attract to no bo na ne masi China ki whole policy se economic policy da hairo trade ki da hairo masi manung han mapang kalak lakanda mapan ko na hang do pa ne ana toina manung do koi chana ragadi hadi koi masen hai tare koi jaga sing koi maru sports sing chana ragadi maduna koi revenue du henga kani environment du henga kani adagi koi state sibu masak khangjabada koi manung ki mi bongna masi idea si pisapi angang bokta masi phasana lehu do ne ana moi kiwa da di kramain to ge da angang si class 6 7 ga tam masi apik bang hang hitare moi si compulsory ne hai moi gi museum da chalan ba adagi magi site ate ate chalan masi compulsory ne hai aduna akoi manung gi movement se masi su yam hengalan ba adagi manung gi posi akoi yaring kai koi promote tong no hona ba se samna da ngai folk ki ojaba yam tang ba physical lan ori ba mani ori ba mayam si masi ne attract to bangam dra ka da rock ko manu ne attract to is rock ko manu attract to is hoi rock tu fate have nate mazu matam gi yauna propani ja mana na koi folk si jo kapam change ma di yokatra di yaro rock ti yokatra su matan engge ne ba sidi yokata ba yaro ba documentary film gum ne ba subsidize to dana yokatra ga di hingoi da ba porama adigi amana market adum di male ja ba porama ani du ne adigi amana koi manipur sidi kitang koi lang ba sidi ga sa do lang ba si yam pam ja ba serious nungai ba ne sirim de Adi si nungai mandana sirim ne aduna paisa thaba nga makam sing sine isai nomai tropam seida lang ko matam sida paisa se koi gi AK47 sa khap pa dong na khap chalim ne ba mamai mami phau da isai sai ba mi du phau da koi gi kanu da mamai mami phau da koi gi paisa na pare mi de na ko adi paisa yogja da basing du su mai di thani ngai du leitam mina naharol sing leidana yauri ba mayam du su mai su kari bukhar de mai su kathoni ma thani ma de leibine paisa di yaudra mina magi yogja reiba phuri khongau du lamchan lambe phem de lai ga lamchan lambe phem de lei ga tha dana anung da koi nuare se koi gi nuare an mai dan gi bitu adi gi phem ne adana entertainment si masi ma de koi gi land of festival ni ado amaram da koi yang ga da di land of festival sa masi gi afa basu lai phata ba na kai no da masi koi consumption gi festival si koi production da di pura hor ka da consumption ga ta chakra ga di madu gi lambi du di taitana ki lambi odu ne ba aduna koi culture gi cultural product me am puthok drakar ai tourism gi product me am yokhot drakar lai hai ri ba sing sa masi so koi gi yam mapung oi ba magi attract tong na ba gi masak mathung hak ta ne ba aduna hai ri ba si di policy ngi makha da to do ya ro ba aduna manipur gi hoi tai industrial policy adigi agricultural policy land use policy me am da mari lena ba ya adu loina baksi hojima magi priority pi drangam de har ga su tourism gi policy sa masimadi ai thabuk oina onthok no bhona bada magi budgetary allocation se masi matik chana thamakan da masi implement to ni ba natraga di maitei nungsa koi maming da ngaire pangal yaw koi yaw de khomang amdre aduna masai sida da koi yari na disik pa ngam ba nungsa war ga su yari na sik pa ya ba hono de aduna maya yaw da ba pot ka samara dai se aduna manipur da policy me am se me hare adu tawre hare adu ga su phanna budget na back to da bani na ta si ba na phajaw hum thambi matam su loisele am nungai ngi discuss jai tamoi bolwa chage policy gi matang aduga khare se takti ba ba even sai na da bai toilet festival book to wi ga hai ko masi am chaw ba shu india ge ro mo ko na te india ge so ba ni koi mo ge mani ba su ing bi se koi rival se ga gen company khang de ma to khang de masi ge to bai shu ma pa ma to bung gi sa su su de swai ge ya se di kari ge to ba ga wa to policy gi matang je te ta thambi ya nungai koi gi sik se sana ri policy se ma koi gi departments da 2014 gi policies ne adu policy si aina go through to jaba kan da yang jaba kan da some amendment khari dakar oi adu new changes lai ba koi homestay gi kari gi myam sing si incorporate to ya na ba hotel gi transport gi koi si lai tri ba port si myam se incorporate to na ba amendment khari dakar oi koi lai tab ne te lai ri but ki ozara thambi ba pose
into spirit masi implement over kanda si budgetary fund gi possible taka oi habani housing akoi department sida mostly paikali projects sing the through Ministry of Tourism donor NEC sigi projects na ayamba koi chalai bani state ki projects fund si minimum oi aduga ngasai gi sanitation gi matang si yam nungai ba paw mana hadak si akoi masi yam kuire padmini ko ba nukai no pim sa masi mark si yam kuina tourism gi da ma practice toroga to pas state ta maje tawru bane aduda maje hojikti Manipur da halaga androda community based rural tourism je ma start over pami na yam kui nei bani je khana raga padmini sida budget sida koi support over ngamde use just start working adu will support you hana toroga hojikti mana community based rural tourism je hore handak si paratan parvada part of the celebration koigi masi 150 years celebration of the Mahatma theme based oyo haibani na rural tourism the focus tawje adna koina paratan parvas the unroad chalaga koigi sanitation program je koi pangthui asuki matik phajaba program am oi emo doctor mayam jinna moi explain dawi koigi personal hygiene amari social hygiene koi myoy basida kai koi darkar ori ba pose adon even khud hamaji kumai hamodage ba ai ba da yam wali haitare adana selected 50 students si khallaga personal hygiene ji karino aduga masi kamai to practice to godage je hands on training ji kogi screen da takulore matunda hands on training toroga 50 students na androgi yumdong changaga yung mayam jingsida personal hygiene gi matam ji takpa asuki matik phajaba kogi home yumda leriba imungi music jina jo asidi kodi khangam dene haribi akogi myoyब लरीब जाम से खुद से कयाम यावरी अगे खुजिन से कयाम यावरी अखोइना सारिब खोलिब खुदिमक सिंगसिदगे अयाम लाकपनि हैंड साइब से ख्वाइ मरु ओइ का हाबजे मसी एक्सप्लेन तब सुकी मति काने सुमाना मसीगी प्रैक्टिस तौबुलर प्लास्टिक फ्री तौरे अदना कैंपेन सी हंदकिसिदगी अखोगी रूरल टूरिज्म की पोसिना sanitation की पोसिदा अंद्रोजे ngasi di uji koi photo loina bolore plastic free each and every household mi je tholaga lambi da ta plastic loi khumte khongbalangla sit nana thame sumaina maji model oina aina padmi de uji ki organizer rip trip kawe mana toriba potse rip trip sigi through dagi androje da akoi phajaba awon ba madi rural tourism की example loiba model village madi oirani habje madi ai ngasi mifam jida thamjake yam nungai matam su loisile yam makhata na mu tongan ba numit amada mu lawra kan yam phajana tourism sector ra khoi kadai area da khoi lobhol leri kadai ta khoi gi paghana mada ka uri habisi khoi punna khana na bagi tanda zu lo jage thank you very much oda CHINGLEN thank you very much oda sharma aduga tamoi bol thagat chari ngasi gi dia khoi times of Manipur TOMTV sandok chama adu ba talking point ing tabiru sum bom kana khuram jago le na kaine na be thakni chari